dana gutyo umuntu utazahakirizwa ngo hamenye Imana dore turakungusa umuntu utazahamenyera Imana si kaba koroma sese none se timuri mukubona jewe ndi mukubibona aha naha ku muhanda naha hanze ukabona abagore bagize imbeho ukabona abagabo bagize imbeho ese imbeho iri mukuba mu bagabo n'abagore yimbeho yaturutse iyimbeho iri mu guturuka he iyimbeho lele agakiza twasigiwe nipafite ubugingo buturimo ubugingo buduhagazemo irwo ni urukundo Imana gusa dukunze bitavuye ku mafaranga bitavuye no ku bindi byakusanyijwe ahubwo byavuye ku rukundo rw'Imana kandi mureke mbabwire kuba mu gihugu cyamaze kuboneka ukakibamo udafite ubugingo nizeye hiyo ibi byari biriho bikansanga nkiri umupagani wanasifiwe bariko bampamagara ejo bundi bantu bari mu Rugezi bakambwira ati tuko turategura umukutano ukomeye ati kandi mavuga butumwa ati nawe urimo ati kera twabateguye abavuga butumwa barabambira naje bakazambira ati nawe urimo none ikintu cyanejeje niki ese nkiyo binsanga kiri umuwizoga kaza nishima nta bugingo kaza nje hariya reko iponezabe mureke mbabwira ibishimo byanje mfite jelekimo sange ayila so hagakiza nubundi abantu bazoza bapfa umuhonyo hagakiza nubundi abantu bazarya amasumu nikwereka kandi iyo ntambaraga yo ntizivugwaga mu nama za mituwelite yo ntizivugwa nitwe swa tuyivuga muraho neza yego none bigende bite hari n'abahungu bitanze baza bagenda bakaja ku rugamba bagaruka baba hakerera bakapfa amaze gupfa banganike muraho neza hagakiza intambara cyahari umurinzi aravuga ngo nimeokoka na sababu na zambi zangu zimepona sigao njewe mwantumiye hari amakuru ese mureke mbabazi intambara ifite abayirwana ifite nuko byagenze nuko kwitanga kwanyu nabene data ba president bitanga abagore bakiri batoya nkaba n'abasore bakiri batoya nkaba bwana sifiwe bakitanga namwe mukitanga nabantu bose bakatanga ifaranga twara stance sivyo neza hari intambara iyo ntambara se bizogenda bite intambara izogenda gute iyo ntambara ntizivugwa ntizigira gute muraho neza ese turi kumwe hari umuntu ukirya mwamukuru we aho none bizogenda bitese aho ko atazahavugwa ariko abapasteri bo nibo ntayembwira ibyo si byanye inshingano zacu z'abapasteri kubera ko umuntu atakijya mwamukuru we kubera ko umuntu arara mu nzu barangiza bakavuga ngo ntukarya handi umugore agateka icayi amara kugiteka akabanza akagisogongera kugira ngo nubwo handi ntukagire est-ce que les cartes chez les gros maïka fourier en promet les savergay ese turi kumwe ese tuko turavuga ibintu ko ndavuga ibintu umuntu usha kumenya nta mpasteri waguye mu meza ntahari yaguye mu meza si umwe gasi n'ababiri ese ibi bintu tuzo ishimwe ni dawe Yesu ishimwe ni dawe ishimwe ni dawe Yesu ishimwe ni dawe
mwami Imana yacu imbaraga zo gushima Imana. Gushima Imana ni igikorwa Imana izivuga n'umuntu iyo umushimye yo guhije afite byose. Hari umunsi umwe hari inama nako hari uburyo abaturage bari baje nyine mu gikorwa umuyobozi mukuru yari yaje, noneho hari abantu bazi uburyo buriya gushima ni amayeri. Noneho kuriya perezida azaho abantu ngo nibatange ibibazo bafite baba bari ku murongo gutya, abo bantu nabona imbaraga zikomeye z'Imana. Noneho abaturage bagenda batanga ibitekerezo, bagenda batanga n'ibyifuzo bafite, bagenda babikemura aho ngaho. Noneho haguruka umugore umwe, kandi abo ni umugore w'umukecuru ukuntu, noneho arahaguruka we aravuga ati njyewe nta kibazo mfite, icyanzanye n'ikimpagurukije aha ngaha naje gushima, kandi ndashima ko abanyarwanda babonye amata. Abanyarwanda basigaye babona amata, abana babo bwakera ashize. Arashima ngo arangiza avuga ijambo rimwe, aravuga ngo jewe nubwo ntarayibona inkaga, ngo nubwo ntarayibona ngo ariko ngo ndashima bazibonye ko amata yabagezeho. Yigeze yicara se yamye avuga ngo se wowe kubera ko utayibonye yamye bitahana. Urumva ko gushima ni igikorwa Imana niyo tuyishima. Haleluya! Imana niyo tuyishima. Asifiwe. Imana icyubahiro cyane, iranezerwa ikagubwa neza. Buriya mu mateka ya Bibiliya hari umugabo usa naho arusha abandi bose amanota, nubwo ayo manota atazabarwa. Ni umugabo witwa Dawudi. Buriya mu bintu birindwi Imana yamukundiraga, icya mbere ni uko yari azi gushima Imana kuruta abandi bose, agashima mu buryo bwose bubaho. Imana ikareba ikavuga ngo nguyu umeze ngo mvuga umutima wanjye ushaka. Asifiwe. Turashima Imana rero ko iki gikorwa cyawe cyo gushima Imana, kandi ku bintu bifatika bigaragara. Imana icyubahiro. Ahimbaze Yesu. Ndababwira ibintu bitatu biza bituma dushima Imana. Asifiwe. Ikintu cya mbere kiza gituma dushima Imana ni ugushima Imana, kuko Imana ikomeye n'imbaraga zayo. Dushima Imana gusa gukomera kwayo, tugashima Imana n'izindi mbaraga zayo. Ngicyo igikorwa cya mbere namba 1 tugomba gushima. Niba turiho kubw'Imana, Imana data wa twese. Wanasifiwe. Igice cya nyuma cya Zaburi kiravuga ngo nimwishimire ahera hayo, ngo nimushime n'imbaraga zayo, ngo nimwishimire n'icyo yakoze. Zamuri Imana icyubahiro. Ahimbaze Umwami Yesu. Si twebwe, ntabwo ari mwebwe, ntabwo ari twebwe, ntabwo ari bariya, si bo, ahubwo ni iki? Imana icyubahiro. Bwana asifiwe. Niyo Imana niyo igomba gushimwa namba 1. Turashima Imana ko Imana ari Imana, turashima Imana ahera hayo, turashima Imana ko yicaye mu ijuru,
turashima imana ikomeye turashima imbaraga zayo turashima ibitangaza ikora turashima ko yicaye mu bwami bwayo imana ikunda ngo nitugera aho duteraniye tuvuge imbaraga zayo gusa tuvuge no gukomera kwayo la celebrate zamuri manjoro Mani imbaraga zawe zirakomeye Mani imbaraga zawe zirakomeye wambaye icyubahiro no gukomera Mani ibicuba binduye igari ryawe Mani gendera ku mababa y'umuyaga Mani imbaraga zawe zirakomeye Wambaye icyubahiro no gukomera Mani ibicuba binduye igari ryawe Mani gendera ku mababa y'umuyaga Mani imbaraga zawe sinshaka ko muririmba nka korali muririmbe kabaririya muri nani asifiwe Amen akwimana irakomeye imana irahambaye irarengeye iteye ubwoba niyo gushimwa asifiwe iyo twicaye mu materaniro niyiza yikunda ko tuyibanza yikunda ko tuvuga ko ikomeye niyo mpamvu Bibiliya iravuga ngo bazi imana yabo ngo bazakomera kandi ngo nibamara bakoresha ubutwari imana abantu bose mubona iyo uri kuvuga imana ko ikomeye nawe urakomera gukomera kwawe birangana n'uko uzi ko imana ikomeye asifiwe ubukristo bwawe ko bungana n'ikigero ungana ko imana yawe ikomeye buriya nubona umuntu yarazamutse cyane agakomera mu bwami bw'imana ni ikirere yamenye ko imbaraga z'imana zingana akabibamo akabituramo akamenya ngo imana igize gute Haleluya niyo mpamvu abantu bose bakoreshejwe n'imana muri Bibiliya bamenye gukomera kw'imana uhereye kuri Mose bagiye mu giputa kuja kurwana cyangwa se kuja gukura abanyisirayeli mu giputa bazi imana yari imbaraga yari yajanze ariko imana imubwira ukuntu ikomeye iramubwira ngo ndiho uzababwire ngo ndiho yatumye uzababwire ngo ndihoraho n'imana icubahiro ayo ni amazina agaragaza gukomera kw'imana n'atatu Mose amanuka azi gukomera kw'imana yagiye mu giputa akazabwira farawo ngo ubwoko bw'imana bwende n'agasuzuguro gakomeye cyane reka ubwoko bw'imana bwe kurya sino wari kuvuga yari yishingirije ku mbaraga z'imana duhe imana icubahiro cyane haleluya imana irakomeye haleluya imana tsotseriga imana kuriya ukomera kw'imana kuratangaje imana irahambaye urakomeye Hebuje urahambaye urakomeye urahebuje urahambaye urakomeye urahebuje imana irakomeye imana irahambaye imana igomba gushirwa hejuru si twebwe ahubwo niyo mpamvu ba Dawudi bagaza baja kurwana na Goliyati bakabanza bakavuga imana ukuntu ikomeye yamara akavuga ko atari we ahubwo akavuga ko ari imana bamwe biringira amagare abandi amafarashi ariko twebwe tuziringira izina ry'Uwiteka nyir'ingabo si twebwe mwebwe ntacyo mwokora bene banyu ntacyo mwokora ahubwo niyo nahimbazwe imana nukuzikunda ko tuvuga izikunda ko tuvuga ko twe tudashoboye ahubwo hashoboye imana muri twe yego Eliya yaravuze ngo uyu munsi bimenyekane ko ari wowe kandi Eliya yari afite ububasha yagaza abwira atmosfere akavuga ngo wamvura we hagarara wamvura wegwa yagaza azura abantu yagaza abwira agafaka akabwira ngo ntushire
kakamara imyaka 3 n'amezi yari akwiye kwirata afishe iriho Eliya muri kino gihe cyane nka Eliya afishe yiwe yo abantu bose bogendayo kuko Eliya yarakomeye ariko natangajwe n'ukuntu yageze ahantu iteraniro ry'abantu bangana gutya yamavuga ngo sinje mwisengesho yasenze yaravuze ngo sinje yanavuga ngo Mana ya Ibrahim Mana ya Isaki Mana ya Yakobo uyu munsi bimenyekane ko ari wewe sinje kuriya niko kuramya Imana wanasifiwe Amen. sinje uzoza unasirimba ntukazuvuga ko ari wewe uzuvuga ko ari yo Wanasifiwe. Haleluya data. Ndiyo data. Yasubikwaho. Ndiyo data. Imana ishimwe kuko ari yo niyo mpamvu Yobu yari umukiranutsi ukomeye cyane kandi Yobu yagaza asora gatari hanze abagore bakwinjiza abana yari umuntu ukomeye ukiranutse uteye ubwoba yari akwiriye no kujerekana ko akomeye asifiwe kuko rero Imana nayo imushira mu kigeragezo turashima Imana kwizigerageza abantu kugira ngo ihere kwemerwa kwawe kubenshi muri ibibazo byabaye bavuye ku Mana ariko turashima Imana ko tubihagaze ahimbazwe Yobu rero Imana yamugerageza si Satani yamugerageje ni Imana yamugerageje noneho Imana rero Yobu rero atangira kwivovota atangira no gusakuza aravuga ngo ariko iyi Imana iri hehe tuburane Imana rero nguje kumusubiza Imana numva kwizisubiza izisubiza ihaye ivuga imbaraga zayo nguje kumusubiza imubwira gusa imbaraga zayo imubwira gukomera kwayo yamutangira amakuru batese yo kuravuga ngo tuzojana muri kwiko nawe tuburane ngo narakurenganyije mbere yo kujana nawe reka tubanze kubaza gusa dukeya ndakubaza gusa tubazo dukeya nubwo akamusubizamo turaja muri kwiko cyo kuburana batese yo umunsi naremye ijuru n'isi imfatiro z'isi ni iki gifashe yo ayo makuru sinyazi umuntu wamutsindira kibazo cya mbere ko murabona ngo yo sindishakane duhimana cyohira yo baramubwira Imana iramubwira ngo se hajya uzi umugozi metero ibarisi urayimenya imibare ya metero y'isi urayifite atoya atese yo hajya kuko ndabicamwe kuko byose ni 35 kandi byose ndabizi mu mutwe ngo amara yamubwira atese yo harya niko reka nkubaza kandi batoya harya ninde wagomeye inyanja harya niki kigomeye inyanja no batase tasimbize batese yo uza makuru reka nkubaza kandi kamwe gusa ndebe ko wokamenya batese yo mva kubwira batese amategeko yo muri juru urayazi batese ibicu uko biheza bigenda ibicu bigira se cyangwa nyina na se urabazi yo batese imvura shereki batese uzahita umufuku bise umwisemo shereki urubura atese wari wahagera atayo makuru kurangira ibintu naje aho reka nkubaze niko yo wanasifiwe Haleluya. Wanasifiwe. imbaraga z'Imana zakomeye yo batese reka nkubaza kandi kamwe batese harya niko batese inyenyeri zihari ku bwandi zazimurikishwa niki yo batese ibizi ataho ariko nkubaza atese ibicu biza bigenda ariko wabishatse batese buzabuca ariko wabitegetse batoyaye atese yo none reka nkubaza ikindi kimwe yatese yo atese niko ate uzi imbogo aturayizi imbogo bati yakwemera kujo gusarura imyaka bati ya umukozi wawe ukayibwira ngo ngende uje muri uje gusarura atayaye atese nushobora atese yo reka nkubwire ikintu kimwe wanasifiwe Amen. batese agaca kaza kagurukishwa n'itegeko ryawe timukazi igihe kagaza kagira gatya kwiruka agaca abagabo bicayeho kagaza kama gatora abana biko kabagabo bicaye abagabo kazasigara bagira batya amaboko kera abana biko ko bagiye kaza kagira imviri atese kaza kagurukishwa n'itegeko ryawe yo batese no bimenya umuvuduko kagira no menya aho biza batese yo igisiga kiza gitumbagirira mu kirere kubw'itegeko ryawe se kikageririya uza makuru yabyo ati simbizi bataho bati uzi reka nkubaze uzi inyoni yitwa imbuni ati imbuni ati yo naremanye ubwibone bukomeye
butangaje batari ko nabimye ikintu kimwe bati nari iby'ubwenge ngo inguni ni inyoni nziza iba hafi y'inyanja izi igira amabara meza iziguruka igatanga amaboko ikagenda ukuntu yarangiza rero ngo igira ubwibone idasuzugura ibintu byose ariko imana ngo yimye ubwenge ngo izitera amagi yayo ku mucanga ngo ikibagirwa yuko izindi nyamaswa zishobora kuza zikayawuhata batese urabizi uza amakuru yabyo ati yo simbizi reka ngo tundi dutwe yatura aho ngaho batuzi bihemoti iyo naremanye imbaraga nkawe batizigara mu mazi kavuguta ikahera ku rwondo aturabizi atuzi izo mbaraga zayo zisobekeranije mu mitsi y'amatako yayo ati no bimenya gute yo ukera atangira kuzunguza umutwe ati ndapfuye kugeza munsi neza araruka ikibazo yamajije cyane nyuma aramubaza ngo ese uzi iyitwa Lewiyatani ati Lewiyatani aturayizi ati no kuyireba gusa byonyine zatuma upfa no kuyireba gusa uyirebye bati ntizikangwa n'agacumu ko guterwa agacumu niya yindi yamize yona batese urayizi neza bati ne si watese wabasha kwirobesha urobo atoya simbizi yobu ahita samara aratangara aravuga ngo nagaza kumvisha amatwi ngo none amaso yanje dore imana ishobora haleluya nagaza kumvisha amatwi none amaso yanje aravyiboneye imana yacu irakomeye imana iyo tuvuga gukomera kwayo nibyo shimwe ryacu rya mbere ni ugushima imana yuko imana ikomeye kuko iyo dushima imana ikomeye Bwana sifiwe amen Bwana sifiwe haleluya tuza dushima imana ikomeye izindi mana zose zikaja down buri igikorwa cya mbere tugomba gukora tugomba gushima imana kwikomeye izindi mana zose nabiringira izindi mana bose bakaja hasi tazama nimekuchora Bwana sifiwe igikorwa gacho gushima imana ntimugaze mbwira ngo ni ikintu gikoroshe igikorwa cyo gushima imana ubundi abantu bashima imana ni bandi si umuntu wese upfa gushima imana tubaho umuntu udapfa gushima imana umuntu udapfa kuviriya gusa ngo apfa gushima imana umuntu agomba gushima imana yizeye neza azi neza ko n'imana ize gute mutima wanje we himbaza uwiteka nta bindi ngo byose uwo mutima uhimbaza imana ni uwo umutima uhimbaza imana ni uwo umutima wishimira imana ni uwo mutima wanje we himbaza uwiteka Bwana asifiwe ariko imana irakomeye bacu imana ni imana duhe imana ishobora imana irakomeye uko mwonyita ko nkomeye mwese mukabivuga none n'ejo uku nuko amazamuka nkagaririya dore ikibazo tunagira twebwe aho naho imana habe natwe ubwacu tugomba gushima tukaza ubundi gushima ni igikorwa cyo kuzamurana iyo ushimye mugenzi wawe ubu muzamuye ariko muzi ikibazo twagize muzi ikibazo twagize uko hari abantu bashobora kuba baje hano gushima imana ku bikorwa abandi bo baje kwirebera baje no guhaha amakuru no kuzobivuga uko bitavuzwe uko murabizi abantu benshi babayeho kuba gupfobya bakaza bapfobya ibyagize gute ibyabaye none muzamubwira ngo bigeze gute ni ukuvuga ngo gushima imana ni igikorwa ugomba guhagararamo ukavuga ko imana ari imana ukavuga ko atari wowe wakoze ahubwo washoboreshejwe n'imana dushobora rwose na Kristo duha iki imbaraga dukomere imana amashyi ahimbaze Yesu dushima imana kandi icya kabiri cyo gituma dushima imana ni urukundo imana yadukunze zamura imana ishobora imana ishimwe ko yadukunze ntakiguze yarabikoze kubw'urukundo imana ishimwe kuko yadukunze urukundo rw'imana ntirugererana urukundo rw'imana ntirusanzwe dushima imana ko ikomeye twongera tugashima imana ukuntu yadukunze imana ishimwe ko yadukunze kandi dukunda tutari dukwiye kubaho itanga umwana wayo Yesu Bibiri iravuga ngo nimurebe urukundo data wa twese yadukunze ngo rwatumye itanga umwana wayo Bwana asifiwe urwo rukundo rero haleluya 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 tuza turushima ku manywa tukarushima nijoro tukarushima turyamye no mu nzozi tukarushima tugashima tugenda tukavuga ukuntu yadukunze Bwana asifiwe Imana ishimwe ko yankunze
Imana ishimwe ko yabakunze, Imana ishimwe ko yatanze Yesu. Iyi Imana iba Imana ariko ntigira icyo ikorera umuntu. Icyo yakoreye umuntu cya kabiri ni ugutanga Yesu. Icyo ngicyo ni finali giteye ubwoba. Zamura Imana ishobora. Haleluya. Kandi kiranditse ni ukuvuga ngo Imana ishimwe ko yatanze Yesu ikadukunda, kuko urukundo rwayo nirwo ruduha imbaraga zo kuza kwishima, kuko abadashima Imana ntibazi ko Imana yabakunze, kandi urukundo yadukunze ni urukundo rwo gushima Imana, ni urukundo rw'uko yatanze umwana wayo Yesu yaraje ngo amare rero muri urwo rukundo hama hamanikwa ibintu bibiri. Ubu dufite amadiploma 3 Imana yakoze ku buzima bwacu kubwo gutanga umwana wa Yesu Kristo. Ikintu cya mbere Yesu yadukundiye, urukundo yadukunze rwaduhaye ububasha bwo kwitwa izina, tugira izina rimwe ridasanzwe. Hasifiwe. Iryo zina ni irihe? Ni izina ry'uko turi abana b'iki? B'Imana. Bibiliya iravuga ngo yaje muve ngo abe ntibagira gute? Ngo ariko bamwemeye bose bahawe ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Turashima Imana ko twicaye aha turi abana b'Imana. Titwabigizwe n'ababyeyi, titwabigizwe na bene wacu, ahubwo twabigizwe nuko twabyawe n'Imana. Ngo abo ngabo ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo, ngo ahubwo babyawe n'ubushake bw'Imana. Mureke mbabwire, Imana yaduhaye izina, kandi izina buriya ni ikintu giteye ubwoba. Turi abana b'iki? Bakundwa. Ubu turi abana b'iki? Turi abana b'Imana. Ni nayo fieri. Abantu gushima Imana, ugomba gushima Imana kuko uzi kuri umwana w'iki? Kuri umwana w'itari umwana w'Imana yoshimikize. Ibintu byose bikubiye mu rukundo Imana yadukunze, urwo yatanze umwana wayo Yesu. Umuntu utaramenye urukundo rw'Imana tiyoshima Imana. Yoshima Imana se bivuye hehe? Ariko turashima Imana ko duhagaze ngaha kubwo urukundo Imana yadukunze ikaduha izina. Iryo zina rero barasifiwe. Turashima Imana ko iryo zina ari izina ridasanzwe, ni izina tutiswe n'ababyeyi, ahubwo ni izina twiswe ni umurage w'Imana kuko twahawe izina rikomeye. Icya kabiri rero twahawe iki? Twahawe ubugingo. Turashima Imana ko Imana yaduhaye Yesu mu rukundo rwayo aduha ubugingo. Erega ibi byose muhamubona hano n'ibindi byose bizo twadushima, uko byose bifite iherezo, ariko igikomeye muri byose nuko dufite ubugingo. Yesu yaravuze ngo ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Imana, bakamenya n'uwo watumye. Mureke mbabwire ibyishimo byacu si hano bigarukira, si na hariya bizogarukira. Muraho neza? Muraho? Mbabwire amakuru y'ukuri, ibyishimo byacu ntibizogarukira hariya. Turakomeje, ni heza, ni byiza cyane, ariko ibyishimo byacu bifite iyo bihagije. Ibyishimo byacu bifite iyo bihagije ni mu bugingo. Ufite uwo mwana n'ufite iki? Utamufite nta bugingo afite. Turashima Imana ko dufite ubugingo. Yesu yaravuze ngo intama zanje ziranze, ngo kandi nanje ndazizi. Bityo nza nzikorera, ngo nza nzi ubugingo. Duhe Imana ishobora. Turashima Imana ko dufite ubugingo. Ubugingo buturimo, ubugingo buduhagazemo. Irwo ni urukundo Imana dukunze, bitavuye ku mafaranga, bitavuye no ku bindi byakusanyijwe, ahubwo byavuye ku rukundo rw'Imana. Kandi mureke mbabwire, kuba mu gihugu cyamaze kuboneka ukakibamo udafite ubugingo, nizeye hiyo ibi byari biriho bikansanga nkiri umupagani. Wanasifiwe. Bariko bampamagara ejo bundi bantu bari mu Rugezi, bakambwira ati ko turategura umukutano. Turategura umukutano ukomeye. Ati turategura umukutano ukomeye. Ati kandi muvuga butumwa. Ati nawe urimo. Ati kera twabateguye abavuga butumwa, barabambira naje bakazabambira ati nawe urimo. None ikintu cyanejeje niki? Ese nkiyo binsanga kiri umuwizoga, kaza nishima nta bugingo, kaza nje hariya reko ipoleza be. Mureke mbabwire ibyishimo byanje mfite. Kuko nje biri yaruguru nahabaye ndi umupagani gusa, ariko nzahasubira ndi umukristo. Nimara mbabwire okovu kamili tumeupata. Bwana sifi. Abari muri Kristo Yesu nateka bazakirwa. Bashima Imana ko dufite ubugingo. Mureke mbabwire, umuntu wese wishima adafite ubugingo, nta ibishimo bye ni gice. Kandi urishima ariko umutima uragumuka nyonga. Kuri ya Bibiliya zivuga nta mahoro mu yabyaha. Ariko turashima Imana ko tele elokela Sauve. Mwana sifiwe. Mweze mbabwire asifiwe sa.
nababwiye ngo amarangamutima muyagabanye. Duhe Imana icubahiro. Amarangamutima muyagabanye. Turashima Imana kubw'urukundo yaduhaye. Muri ibyo yaravuze ngo Yesu yageze mu Rwanda, ngo ni Burundi agerayo, ngo yigereye Tanganyika, ngo ni Buganda ni Kongo. Murebe mbabwire, hari abantu bafite ubugingo bari Rurenge n'imirimba barimo. Duhe Imana icubahiro. Ikibatangaza nuko tuzohurira ku musozi. Warazibiwe! Ahimbaza umwami Yesu. Intama zanje ndazizi kandi nazo ziranze. Bwana sifiwe! Bwana sifiwe. Kintu kiza gituma twicikinya neza, tubakandagira neza. Nuko dufite Yesu. Nuko Yesu yaje ku bwacu. Bwana sifiwe. Waliamini jina lake Yesu, watapata nguvu. Sasa niyo mpamvu muri mukubona ibintu bivanga. Abantu bakavanga imico n'ibindi. Abantu ugasanga ntumenye ubukristo n'umenye n'itari ukristo. Ibintu byose ugasanga byabaye ibindi bintu. Ntumenye ko ari amateraniro cyangwa ari ubukwe cyangwa ari ibindi. Ibintu bisobanutse. Kandi ako niko kaga gakomeye. Kuko Imana izikunda ibintu bishongoye. Peleza fari ya shire ro. Mwe mabwire iki giterane kigomba kubonekamo abantu bakizwa. Amen. So gushima Imana gusa ngo tuvuge izina, tugende tuvuge izina. Kuko Imana izi ntego twakoresheje. Ariko izikunda ngo tuvuge iby'ingenzi. Izikunda ngo tuvuge izikunda ngo tuvuge iby'ishaka. Kwale wa. Izikunda ngo tuvuge iby'ishaka. Kandi iby'ishaka ni ibyo ngibyo. Bwana sifiwe. Kandi. Bwana sifiwe. Kondo rw'Imana ni gitangaza. Ariko sinzi ko arunzi hano. Asifiwe. Nibuvira bariko bampamagara ejo bundi. Bariko bampamagara bariko bambwira ati buretse gatoya tubanze turebe ku tuntu tugira nuko biriya byari byabaye nyine kugira ngo bagire. Nukuvuga ngo umunsi wa mbere nijoro umuvuga butumwe ibuvira. Kandi buvira narahasindiye. Ibuvira narahasindiye bimwe biteye ubwoba. Ibuvira narahasindiye. Ariko kuhajuru umukristo namara kavuga ubwiza bw'Imana n'imbaraga z'Imana. Kavuga gukomera kw'Imana. Bwana sifiwe. Mureke mbabwize ibyishimo byacu bya mbere no gushima Imana ko ari Imana. Nimushime ko bitangaza rero. Mushime Imana y'Imana. Ibyishimo bya kabiri nuko yatanze Yesu. Turashima ko ntumubona ko twanyazwe. Muzi ko twanyazwe igikirekere. Hari umuntu ugisigara nyika. Inka zaragize cyo ziranyagwa. Ariko twanyazwe Yesu se. Yesu ntazagenda. Bwana sifiwe. Uku kandi Yesu asifiwe. Umunsi umwe Abafilisitiya baravuze ngo banyaze isanduku. Iboga bamavuga ngo barabitwaye. Yesu se yonyagwa. Yaragiye gukora imirimo ahandi. Mureke mbabwire mu bibazo twagiye tugira. Umuntu utazahamenyera Imana. Mwumve mbabwire. Ibi bintu muze muvuga ibintu. Ibibazo twagize bingana gutya. Umuntu utazahakirizwa. Umuntu utazahakirizwa ngo hamenyere Imana. Dore turakungusa. Umuntu utazahamenyera Imana. Kala koloma sese. None se timuri mukubona jewe ndi mukubibona aha naha ku muhanda nahanze ukabona abagore bagize imbeho. Ukabona abagabo bagize imbeho. Ese imbeho iri mukuba mu bagabo n'abagore yimbeho yaturutse. Imbeho iri mu guturuka he? Imbeho. Lele. Agakiza twasigiwe ni pasiporo y'ijuru ayifite hazinjira ute mugihugu cy'Isezerano. Agakiza twasigiwe ni pasiporo y'ijuru ayifite hazinjira uyibona
turashima agakiza Imana yaduhaye turashima agakiza Imana yaduhaye Yego. turashima agakiza Yesu yaje ku bwacu asifiwe Asifiwe sana. panapo upendo panapo upendo Wote ni salama. Panapo upendo. Panapo upendo. Wote ni salama. Wote ni salama. Panapo upendo. Panapo upendo. Panapo upendo. Panapo upendo. Panapo upendo. Wote ni salama. Wote ni salama. Panapo upendo. Panapo upendo. Panapo upendo. Panapo upendo. Muze mbabwire Hallelujah. agakiza muzoshika mwenyine mu jelekimo sange Yesuwe. agakiza nubundi abantu bazoza bapfa umuhonyo agakiza nubundi abantu bazarya amasumu kandi iyo ntambaraga yo ntizivugwaga mu nama za mituwelite yo ntizivugwa nitwe swa tuyivuga muraho neza Yego. none bigende bite hari n'abahungu bitanze baza bagenda bakaja ku rugamba bagaruka baba hakerera bakapfa hamaze gupfa banganike muraho neza hagakiza intambara iracahari Hey. umurinzi aravuga ngo nimeokoka na sababu na dhambi zangu zimepona sigao njewe mwe mwantumiye hari amakuru ese mureke mbabazi intambara ifite abayirwana ifite nuko byagenze nuko kwitanga kwanyu na bene data ba president bitanga abagore bakiri batoya nk'aba n'abasore bakiri batoya nk'aba bwana sifiwe bakitanga namwe mukitanga n'abantu bose bakatanga ifaranga twara sitanse sivyo neza hari intambara iyo ntambara se bizogenda bite intambara bizogenda gute iyo ntambara ntizivugwa ntizigira gute muraho neza ese turi kumwe hari umuntu ukirya mwamukuru we aho none bizogenda bite se aho ko atazahavugwa ariko abapasiteri bo nibo mpayembwira ibyo si bya inshingano zacu z'abapasiteri kubera ko umuntu atakijya mwamukuru we kubera ko umuntu arara mu nzu barangiza bakavuga ngo ntukarya ahandi umugore agateka icyayi yamara kugiteka akabanza akagisogongera kugira ngo nubwo ahandi ntukagire eske le car teche le gros maika forie en promet le sa vergay ese turi kumwe ese tuko turavuga ibintu ko ndavuga ibintu umuntu usha kumenya nta mpasiteri waguye mu meza ntahari ntiyaguye mu meza si umwe gasi n'ababiri ese ibi bintu tuzobigira gute ariko si hano mbaye mvuga ko ndavuga situation yose ihari duhimane tubayira pasiteri muraho neza dufite akazi rero mugarura ubutumwa bwiza
nimugarure muvuga inshingano za Yesu yakoze kugira ngo abantu bagire gute bakizwe. Abantu babe mu gihugu bature mu gihugu bagize gute barakijijwe neza. Anapo upendo yote ni salama. Anda wari kibazo ariko reka mpareke gutyo duhe Imana isubahiro. Abigatse se uyu mugabo twamutumiriye iki? Duhe Imana isubahiro. Kandi uko hano ninsohoka iryo jambo sinorivuga, ariko hano mpagaze mu butware, mpagaze mu mbaraga z'Imana. Mwuka ni umbwira ngo abene wacu bagomba gukizwa. Aho rero avuze ngo yo kwemera kitanga kugira ngo bene wabo bakizwe, ngo akitanga gapfa. Je wishaka mfite rya bene wacu kurusha ibindi byose no kugira ngo bakizwe. Ni nayo mpamvu mbana n'urujiriko mpora mbigisha mbabwiriza gukizwa. Asifiwe. Turashaka agakiza kuko niyo mahoro, niko kumvikana, niko guturana, niko kuzohinga tugasarura hamwe, niko kuzoragira tukaragirira hamwe, niko kuzobaho tugatunganirwa, umuvumo ukatuvaho. Asifiwe. Gatatu reka nkireke nuko twakuye umuvumo. Reka tuvuge rero impamvu yo gushima ya gatatu ndashosha. Impamvu ituma dushima gatatu ni imirimo Imana yakoze. Turashima Imana ku mirimo Imana yakoze. Yeme imyaka 8 abantu bari hwicumu buri munsi. Asifiwe. Uwo byirengagiza abafite ikibazo. Niyo mpamvu twasomye Izaburi yavuze ngo nimushime ngo ikora ibitangaza yonyine, ngo kuko imbabazi zayo zihora hiteka ryose. Iyo niyo Zaburi bagaza baririmba ku isabato. Dawudi bariko baririmba Dawudi iyi ndirimbo ku isabato, bagaza bayiririmba umunsi w'isabato, bose bagatera abandi bakikiriza, akavuga ngo nimushime ngo yaremye ibiva bikomeye, ngo kuko imbabazi zayo zihora ryose, ngo nimushime ngo kuko Imana ari Imana, ngo kuko imbabazi zayo zihora ryose, ngo nimushime ku murongo wa 4 ngo kuko ngo mushime imbaraga zayo, ngo kuko. Asifiwe. Arakamanuka yarusha avuga ibintu bimwe nza mbisoma ngatangara. Aravuga ngo nimushime ngo yakubitiye abana b'abanyegiputa, ngo yabakunkumuriye muri Egiputa. Ese yeme uko aho ngaho twatangira ishimwe ngo nimushime yagize gute, ngo yabakunkumuriye muri Yorodani, abandi bose bakamahimbaza ngo kuko imbabazi zihera hiteka. Duhimana icubahiro. Haleluya. Imirimo yawe Mana we Bwana sifiwe. Turashima Imana kuko hari ikintu Imana yakoze ku buzima bwacu, kandi Imana yakoze iriya mirimo yose si twebwe ariko turayisi. Ninde habe n'abana batoya bazi ibyo Imana yakoze. Nimushime ikora ibitangaza yonyine kuko imbaraga zayo zihora iteka ryose, kuko Imana yakoze dukora ibikomeye. Yazaburi ravuga ngo yadukoreye ibikomeye natwe turishima. Imana yadukoreye ibikomeye byari bimaze gutera ubwoba. Jewe amakuru yose mbanyazi situation kujya bajya amasengesho nabo rimwe na rimwe nk'abanyapolitike tuza tumenya amakuru buri munsi gitondo ku munsi. Mureke mbabwire kuva iyi ntambara yatangira, iyi ntambara yatangira murumva neza, nta munsi numwe turasiba kuyisengera. Tugira groupe y'abantu bageze nko 10 n'abangahe batandukanye mu bihugu. Buri munsi buri munsi waremwe n'Imana. Iyo tudasenze kabiri ku munsi tuzadusenga rimwe, tukabwira n'uyu munsi naje twasenze dusenga Imana ku kibazo cyahariye, kandi amaelekezo yose Imana ikatubwira ngo nuko bizogenda. Turashima Imana yakoze ibitangaza. Asifiwe. Akoko muribuka ukuntu byari bimeze ba ko muribuka aho ngaho na hani mugoroba turiko twagiye mu gitara muri mugoroba turaje iriya hejuru turiko twibuka imirimo Imana yagize gute. Asifiwe. Twibuka ibyo Imana yakoze n'ibyo igiye kuzakora. Jewe kera ko nda project Bwana sifiwe. Sizi ngo umuntu bari umubembe ngo bamugaburiye inyama noneho ngo akazareba izindi zimanitse hejuru, ngo akazayishimira zino ziri hejuru kuruta izahayarya. Mwebwe nta bindi bintu muhamubona biri imbere hariya. Duhe Imana icubahiro. Jewe kera ko ndabisingira kuko Imana hari umugambi mwiza dufitiye. Sinjo nzagira gute zabagira nibyiza ntabwo ari ibi. Aho ngaho turaza kuvuga ni mugoroba abantu bave mu kintu cyaha ngaha batekereza iriya. Duhe Imana icubahiro cyane. Asifiwe. Amen. Ngubwo twari ducishijwe bugufi,
ariko yemewe nta kindi kintu kigoye ko kubona abantu mwari muturanye abahungu 3-4 biwanyu ndetse babakoreraga bakaza bagashora ikibuga cinka bakavuga ngo mwebwe tuzogira gute tuzoba mara ariko nashimye Imana ku bahungu bafite ubwenge bwana sifiwe jo bundi narabirebye mbona ukuntu abahungu bafite ubwenge Imana bene abo ngabo ntimwabonye ko bageze mu gipupu njega ni hafi iwacu mu Mikenge mu gipupu niho haturutse ibitero byose byasenye Mikenge n'ibindi n'inka zanyazwe ziwacu naho zinjiriye ariko abahungu ejo bundi bamara kuhagera bakama babakira bakabaha amahoro bakabwira ati nta kibazo mufite muze bakabashora bakabazana mu Mikenge bakabahuza n'abandi ntimwari ko mubona ukuntu bari ko bahoberana bajya abagore ndabazi nabi wacu mu Mikenge bari ko bahobera ariko ni guto abantu ni gutebo kandi bafite imbunde bafite ububasha bwo kuba bohorera kandi gani mu gebye intambara nta kibazo kihari ariko kubera ko bafite umutima ahimbazwe Yesu ariko hari n'abahungu baza bakoreshwa buriya kuba mu gisirimba gasiho mu kuba mu mwuka burya mu mwuka no kugira ibitekerezo duhimana cyubahiro haleluya haleluya sa muri Imana cyubahiro cyane ubwo twari ducishijwe bugufi nta kindi kintu giteye umubabaro nta kindi kintu giteye none se birasiko bivuga Bibiri iravuga ngo ukunde mugenzi wawe ariko uzi gukunda umuntu wakugiriye nabi uzi umuntu wakugiriye nabi ejo bundi umuhungu umwe yarambwiye ariko abahungu bamwe bagira ubwenge bacu yarambwiye ngo umuntu umwe bamunyazinka ngo bari baturanye gukinzu nindi kandi inka ngo zabaga kuri uwo mugabo noneho bakaja kukama nyine bakagaruka ariko inka zibaye ibi ngo bigire kuriyo uwo nguwo niwe wahise uzinyaga arazishorera arazijana ngo amare kuzigeza iyo ngiyo zagikagendaga noneho inka yiwe imwe irabyara noneho ngo akazahamagara wa wundi nyirazo ngo akazamuhamagara ngo se ngo yatumye abana bakaza gukamisha ngo se abana ntibazorwara bwaki uko inka yarazinyase murumva bene iyo nabi ariko uwo muhungu ahantu narindi mwivuga butumwa yaravuze ngo naramuhamagaye kera naramubabariye naramubwiye ngo ibyabaye byarabaye ibyakera ntimubyibuke ukundi murumva atari umutima w'Imana turashima Imana ubwo twari ducishijwe bugufi ariko uyu munsi bwana sifiwe Mana uri mwiza ibihe haleluya Mana uri mwiza Imana ishimwe yuko uyu munsi hari Imana yakoze kuri iriya misozi abantu baracumukuye abantu bagize ibibazo abantu barababaye ariko uyu munsi imitima irishimye ibyo ngibyo rero ni imirimo Imana yakoze niyo yatuzanye hano gushima Imana kandi Imana yumve ko tuyishimye kuko yakoze ibitangaza n'ibirimo ikomeye Yesu abahumugisha